wa icigo mbunge kia North Imenti Rahim Daudi akiuga ati witina mbere ethirite akiretera karibaba North Imenti nawe Patrick Aitiyari akumba kwithira kimwebe bile gitini thurano twitete bia mwaka wa 2027. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambu. Patrick Bucha murwele gite kia mubunge wa North Imenti na amenerete miari ya mubunge Rahim Daudi ya kugati North Imenti tirachiara muntu wa kumurita gitene akiuga North Imenti rina athomi kathumba bari mwa profesa na bari tayari kukandana na wende bene mwana ko replace North Imenti atashiarwa teugire oni amwire some of us are professionals. I'm an expert in governance and leadership, and I'm a quantity surveyor. Nandi mwana wako yero akashara ri qualification iko edele nacho. Kuona mtu akinyau muntu akinyana ndi guturika amirio tekirai antu baba mwandikire. Nandi gyo tukuka we utumba kuendelea gututeka gututekera uringana na Bucha Rahim na karita utongerie ne kwa kagita ka miaka 15 na reu ne kagita kawe kwevera ne kenda North Imenti gakurukia tagaria kumana na utongeria bobweru tweeted Rahim very nicely kumutethera because it's our count, it's our constituency no mwangatu mutethera bitango bimoteu miaka 15 na ititora kumba. And let me say one thing. There is the issue of capacity. Capacity. What capacity does one have we can to the next level? What capacity do we have to take it to another level? We can go away for those 14 years. Now we come to Kenya Akeja, Oro will take North Imenti to a different level. To Tumboka stagnant for the last many years. To the North Imenti. We kariuna no yaraya no orang kwera Rahim witangogewe and we appreciate kuna ribubu Bucha na rombete atongele kugwata ndoni kagite na gakashiyasha shirigeri kugwata mwanki akimenere karikare akujirirwa kagita kandi unga ya rotererwa na thirikari. It is cheka North Imenti utumirwa in battleground for political differences. Ora tukuria tongeria both divide opposition na government. Let us be tolerant. Tiga anto beja baige kanwe sera ciao o mtu ige kanwe sera ciawe kenda tumenya no gwatuthira development na tututhira development. Leo na this election or election ira amiru bakoga baibo to kwenda ibara bakombo benderia sera ciao bwega na baraba ketha bethi their development. Tutiomba kwithira Meru kana North Imenti nio tumirika ondwa cha political parties. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi na nkurikane mwananili wetu wa Mathitho ni Paula Wangujiri kumana na wamba pondithe probitite abukete na mbere ntere chia nende atongeri na kinyakuru banjuri ncheki bachumirite na kubuithe muchemone rabawite abo bageta kithiri na kenda kururumiria antu barebethere bakiringithanua na wamba buka iteno kau bakiari bekene ne kyandisi ntere chia ni bagweta patete kiri kinyako na siasa abagikiro ntubu siasa na nende kukurikana kuna atongeri bambara bakuromba ite mwakene 2027 bachumirite na kumba kwithira baitonya mantu ja siasa bakyo bonende ibakuromba kinyathirikari wete na mbere na wikire ukaribo kwana na utira wamba bote weta na mbere na kinyamburagano antere ichi atiani riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja. Kumaniana wamba bondeithe bura bwithirite bugita na mbere ne rondera karamana muthara na ndenda kuroba muthara na batoba maiti twete kithiri na kira kenene Bruce Mukoti kithiri kya rwerea tochoke tu mutu ete muchiombori na ng'ambe tochoke tote kenankunu tuwe kethero kuri murethi wa muthara au kunyanira murethi onge kana ng'ambe chieta kana mwambo muthara ura kunyanira ng'ambe cha muthara kenda chieta kana wonde kana ndobumete maiti konke me amantu arwanda rura nani ngatanga kunyana ng'ambe cha muthara to mura na Kemeru tokethera chombe kurema turwero omari ya Kemeru kana tume kuthia ng'ambe cha muthara ng'ombe chuma muthara itaraga ngaci ya maitina ote ng'ombe yora kinyemo kana muntu akua
no ga kwethira antu baba wakamwachimua ntaka baka wanaiche wamba bwa ng'ombe kethe anenda kuya ng'ambe chiwa che maiti ene turenda kwa turakorwa njori na antu baba rabonthe araithi ba ng'ombe twakarenthe batue antu ba maiti tona ndawa ya untubu nega tweta kithirine turomerie mwamboro ya ng'ombe muthara na tukawa ne maiti yonthe 30 tukarita enu turomerie mwamboro otuma muthara yurira no tuni atanotia na antu ba maiti menyeni wamba bo ya igita rionthe to approachete mwaka yo siasa manto ya ta inge mwaka muthiru lakini mwaka ene yo igoro ikora iji echo ikwa iji rojo no tukubona kukwa ijwa kabote kona manto ya imbibio ya kwenda ikureta kurubamo na atongore bakumatigane centro bageta na mbere kwa rabo gwete kwena siasa chombete kwithirie ikiro ibamo bakorombete kyo bunge da nege shumbu getiganisti kire mwa kongire na 27 nikamkwira antu ba muthara tiri muntu ayete na interest ya siasa nuntu botongo bato muthara kenda tuthina twanka tutimwenda nikamkwira antu ba muthara untu ni atanozia yachi ya no tenga iyo no emwe ciana salama kwina antu ba na interest cio ngwa kabisa cia kisiasa cia parliament 2027 abo kwenda utwira batu boto akenta kanonto wa siasa nigentwe kaningwa 2027 yethire na mukolokia koloke ende gato kwenda obwera bokathuki bokakenta mporo ntakarenge nonto amarisha mechinka cionthe de mporo aikuna aboretere ibaro bionde na aboretere 78 na aboretere umpiara na aboretere nimbi bokarabo gwerue kamporo kabo kwenda kora kinya ke yalo ya mporo kabo kwenda kora kinya kairo ya mporo na ambaye babu bwena bo ng'ombe ira ore techo nina ira umere ntorene yenu na amba babu barayete batera ga watwa kato kwenda obwera na aru abatwe tote kwenda mbaokano ciatigania acia antu ba muthara na antu ba maiti antu ba muthara bokathukia siasa okethera munya na kwenda mwekoro wa mukuru mporo no na kwenda mwekoro wa munini bokaroithania imbara nonto otire muntu ote mwana watigania te akiliga wa weka atia gakonywera antu bara bakuringa siasa na wamba bo na bakuringa siasa na ikuo bya antu bakwa antu ba ibabaterie ni kureto ke kanso ya koro banjori ncheke bakaomba ni hukumi wa na bakae wa thabu era bakondisava na bethira bate watekana ibaora wa inya bate kumenyeka tiania yora ga inyete kumenya antu bau bare mai gwitoria eu ni onjirera twitite baromere ara mutheburu bombete kwithira kithukira bonene mu biashara mokumantere cha mutharo mbere kwithagita ndene nyombe mwenteto na kuwa na kumenya kaumoka wamba bondithia na rika komba kwithira kithura kathira omba bona kiume kimwe tongore baba kenda mu siasa ona mu biashara okumba kwithira kikirwa tagarera kiwatho abaita akara mathirikari na toitiane wa wamba bongambe na buri no tomaichie otoma kwaria ke TV uwa wamba nuichie no te no koye kiromba mporo na ka wakontaka okethana no kwenda kura we baita eyo mpalo rombe kura ndu antu ba muthara ri imbi bakwira koko rethia antu ba muthara na nuicho wamba bang'ambe na abo kuma na ng'ambe kiwa ni moro ni muthara na kome arachi weta na ata wamba bang'ombe bokuiwa na ng'ombe ikawatwa no te muntu ora wakinyomo mwamba nkoromba DCI tigani east nkoromba mukromen minister na county commissioner bayo kenjukumu ya haraka sana bwana Lavaita andike statement akelesa na baraba ya ng'ombe no ntono bamenya no nto mwanka thai ba onde kithinji ndiona mwamba ng'ombe tonge Lavaita ndio no are ndione atangasa au ate na kumenya baba ya ng'ombe na batiko watwa achunguchwa akaretamba wamba ng'ombe bokathira muntu wa wito Lavaita noe no ntono wengwa na achienderie au anarigete kithakene miaka mingi na tote kumangwira arita kithakene keu au anaiche burachi ya wana na arachietaira naretwe maukuna ya githirikari nete andike statement na investigate bwega na ngwira aritaro andaro ure nereko na toere inyayo ngwira aritakuro nereko no ntunde na oma te kurethia kulingana bo araririe te kurethia no ntunya barabara thakia te abariti muno nkiripoti Ramero TV kuma Tiani Betanda Msimuturia wa Virenja
Ibaya muno mwandiki wetu wa Ntheto Adams Muturia wa Thirĩnja kumantereche tiene no ntuboro nuru na njira ikinyanĩrĩte njira imwe kwagirithia ukari ntereche yembere ati nende sub county ya Kiambu ni amukirite ngari ya ukari ere kumba kwithira yitira nende bagwita patrol na utiro karibu antiribu kumba kwithira abukiagirithwa hakariba nteri bamukirite ntubona njira nene bakiwa nende wamba bukomba kwithira bwikinyambu icho riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkunja. Irinjira imwe ya kulikithia na ukirio karia Nterese Gembe Central na mno Nterese Kiengu Sub County nireronekete orua ukilukira mubunge wa Ntere Endan Kili wa Karitho indi bawatanirite na rwang'iro karia na umbite kureta Land Cruiser ire karia na komanda wa Ntere Kiengu Sub County yumbe utethere mantu yako ni karia na mno ambapo ng'ombe kiritha kene bibi Gembe Central na mantu yangi ya maingi kenda ngari yumba kwethera ni utumikira akariba kuntuko Kiengu kaita karaba kwa Kiengu kene kirarite thina kuma kikururwo na tubatirari na ngari ya polisi ira ya utumika na indini bararomba kituo kya Kangeta kira kya polisi na riwende kiri murungamiru wa obisi ya ndani Kili wa Karitho nwe Ruben Bario akinyete kiri Kiengu Sub County utiera ngari ukinya obisi ni batire ende no witate ninjire moyo kuria kuntuko na kinyokandana na maitha na indi manto yako ni okaria buketha bukilika Nteregi kwarithia muno mantu yetu ya security yetu ya Gembe Central constituency ukiwa rera mheshimiwa ukumire kuo ki ofisi ye kwa ina so many insecurity na mheshimiwa na promise antu akendelea kurona mantu yera mai na nanga na kurona amba ng'ombe na nyantu aba mara na mantu atukubona antu ene yetu no kya kolira Kiengu Sub County itanirwe awule no monga kisha Kiengu Sub County ukuro nyayo na Gembe Central na nyayo yikura ko duare kande ya on behalf wa mheshimiwa kuhakikisha kuona ngari yokinya wala mheshimiwa mbele bakishe mbele yambo na ngari ikuwasili Kiengu Sub County nondona kwenda wakisha Gembe Central ruru ina ngari sia security ya Kiengu Sub County na ngari sia security ko no sokia nkato sana nontubo antu wetu wa Kiengu kishira antu wetu mambo bana whether tuina ngari nyingi piu sirutero karia kenda antura sietu na mianka yetu na miunda yetu iendeleo karua kaitene kawa kariba Ntere Kiengu ni basokete nkatho no ntubweta aliare bakiwa untubo kwamba kwethia bukibarito kombo nebo maitha na mantu ya maingi ya wagagi bokaria security ango soje nkatho sana ke mheshimiwa ndani kile no ntubo to Land Cruiser twaria twigwa na kale kama muringene mantu yone kana buri itiginya ko kana kyotene uita murera uita ku ikali kama twabwanaria Kiengu ikaita none Kangeta tari ko ningi lakini mheshimiwa no itra Sub County na dhaitu na Land Cruiser ibo miona nyuma asigare pa Kiengu baromba Land Cruiser kuma Kangeta igethira ingu ningi Kiripotera Meru TV kuma Kiengu ire Gembe Central Mbeta Mukiri Onkunja. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkunja kumantereche yembe no ntubariboti na njira ikinyanĩrĩte riboti ya Mukiri Onkunja yatunengera kanya kawikira gatanta giciciketo kya mbere kya Ntheto cha Meru TV oro ni ugambita muthoni bakira mana nkuririkana munanili wetu wa mathitho ni Paul Wangujiri na nkuromba ogeta kuraya no nticokerete na Ntheto ina ingi nyingi. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi.
upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uwelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire okaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikeneja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikeneja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande ira ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia ukioni-ini giaku etagwo Ifan. Inginanginene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ukeni aja Bezalel ote Umeru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel ote Umeru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia kuria bire na shama kumarikone yetu na bithuraniri na uteabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Karibu sana kile kichuchi kietu kebele kende cha Meru TV oro bantuku ya Jumatatu tariki 16 cha mwezi wa 3 mwaka no turiyo ngiriele 2026 wambita muthoni wa kiramana kurikane mwananele wetu wa mathitho ni Paul Wangujiri tukiambirira ile chirikete tukinyera uringi methere yetu yanthe twaruta bakuma University ya Tharaka nendi bakinyete akaunti ya Meru baina moroto ya kulungira ana barabara ya tauni neka na gichomba beta wa Street Kings na bange babaita kinya komando na nkuruki twabongelo twabaita kinya chokora ibetha
betherete bakibatete nintu bya kuria anguche wekira na rene bakeri barombete achiari akumba kwethira bakimenyera anabo na muno bara batutumire ndawache kubango chiari abaithire bakibango chiari kenda utira na baba kutikuongeleka taunine nkuruki barombete thirikari akinyayo kwa ilimitaratara na wika mitaratara komba kuthire gitethia anabako ni bagutethe kwa omwana bamwe baruto kuma University ya Tharaka ibalungite kaunti ya Meru bena mworoto yo kuoyana bya kuria nguo iratu na kinya into bibingi kathomba akira na barabara ya taunine bayekene ya komando. Hata kwetu watu wengine hapa makomando hawajuangi hata kwao, na kulingana na Tharaka University vile tumeona leo tuko kaulio na wao wamekuja kwetu kutembelea hapa Meru Town. Sasa tukoona leo wewe ukiwa msasi na uko na mtoto nyumbani, watoto wasikae kama sisi. Tharaka University kile wametufanyia leo, tumekula chakula, wametupea viatu, wametupea manguo, na tumeongea na wao na tumefurahia kuongea na watu wamesoma, si kama wale wengine wanatushukianga vibaya. Kwa hivyo mimi naomba Mungu hiyo shule endelee kubariki, Tharaka University endelee kubariki hiyo shule kabisa. Ndi arito baba kiari boreti achiari kumenyera nabo na kinya kuruta na kubango chiari kenda namba ya naba utura taunine ite kuongeleke. Kuna club ya peer counseling hapa ili kuweza kueneza upendo na pia kuonyesha the street children of Meru that hawako peke yao. Like tumekuja kama familia, kwa wale ambao hawajui familia zao, tuweze kuwa pamoja, tuweze kusherehekea pamoja. Kwa hivyo sisi leo kama wana saikolojia na wana counselors tumekuja hapa kuonyesha upendo na kuonyesha kwamba hawako peke yao. Tuko hapo pia kuwasaidia na pia kueneza ulimwengu pia waweze kujua kwamba wale watu wote wako kwa streets, wale wengi sio kupenda kwao, wale wengi wako na shinda za kiakili, shinda za kinyumbani na shinda za kisaikolojia. Na kwa hivyo tunapoona tusione tu street children, tuone watu wazuri lakini ambao wamekosa amani nyumbani, watu wazuri ambao wamekosa afya ya kiakili, watu wazuri ambao wanatumia miandarati, watu wazuri ambao hawana mahali pa kuishi kule nyumbani. Tukishaona watu wazuri itakuwa vyema sana kuwasaidia na kuona pia kama watu. Kuma methene ya Ndeto ya Meru TV. Sikarwe thani musiasa na aciumirite na kutharikira nene mithika linturi akiwa ni karire miarie mithuku ira nende ya kureta ngaukano akiwa Meru te akiwa Tharaka te Meru akire nubugite mwiriga ya Meru aywe na mwiriga mwanja na kimiriga mwanja ikinya Tharaka yurio akiromba nende kinya Meru awitana mbere na kumba kwithira bakigwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe kithure kinde kino tukithiro kinde kino akuma rutere rura Meru. Abarikiwe sana. Ikinyite interesi yake kigutetheria njai mweremeretwo ni murigo jwa bisi ya murito wa Moi University. Beatrice Karwitha muciesa Northiment na meneretie mithikali nturi iguru ya miare ya ati Tharaka te Meru. Kendekere Noeto. Kendeke is our son. Kendeke Momero na Momero imutigania imwegembe imwimenti mumwembe imutharaka na muchuka. Mr. Rentore tiga gututhomora. Tiga gututhomora. Underline gututhomora. Mr. Captain. Kuringana na Karwitha linturi atongeretwo ni maruja kweberwa thirikari-ini akiuria riu Meru bakathikira rwaria rwawe na kubaromba kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki kwithira noyo kajukwa ri munini wa rais kiri kithurano twitite na muthiene kwa rais mwakena jwa 2032. Kindiki is going to be the deputy president of Kenya 2027. Sababu nimekuwa Taita Taveta. Watu wanasema huyu profesa anaongea vizuri. Nikaenda Kisumu. Tukaenda wa Muthende. Uliona alifanya nini Ngoriathi home. Ogwa na tiomba kurungamira mwekuru gakoromona umwire okiya kiara kimwe kankuringe kiongo. Oyi morani. Ndaburia oyi mutongeria kai maumao. Imbia ibara jitakora Meru. Na tiomba kamata mutirimbo nditangi ogwe. Nikuwa manya ote na agenda. Kwa wejeta kuintimidate anto kenda bakuthingata Meru batekayo bakuthikera igwa kayo cinema niona onto bakumaro gutega ni onto bogotwa mbaru ne bamwe bakari bagi akibagi kawira ne bwa kuyika Kithure Kindiki ja mwana wao to bugwa gachagua we na rore ko na renu kara no rethe we mwe ko rethe rore karo gwaku na ututo tu kwenda gwetu no tigane na Kindiki bururu
no tokende ki mwari na jwa kwa ria akoroka amboria mami no bugi agora amboria tiga Gachagua ntije no kwariria tonto tutakiri nyo kuona kinya ntije nyora kugweta na jora gukara na tonto utino utethio kireba otwe batu tuje mwana wetu Kindiki na tutije wethera wejete na aja gutwira atia tonto batu tuiga kanyereka inagwi mwene batwire katwinia Kindiki wetu no mwe a lot of peace tonto ituje twina Kindiki a lot of will be done in our county. Enough will be done Kenya East. So Gachagua to kuon tafadhali batu wa Meru to very peaceful tutiende tendwa na tutiende temanto jatiara jate na agenda batu atokwire turetu tam Kuruki Karwitha na ithukirite Seneta Kathuri Murungi ni ikiria kuganwa kurwana utongeria bwaye kurwaja kaunti ya Meru arega kumenyera atura kurwa na ekuru kinyachwa ngugie kwendia mpoka kioskini au kwao Southiment au utwakagura imbio mbetia seneta Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northiment Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wandeto Mutugi wa Kiambi no ntubo twikira riboti cia Meru TV oro na njira ikinyanilite ngucokere nkatho mutegeri wa Meru TV no ntubo kuona kanya ka ututhiatira kiniteto cia Meru TV oro ni wambita muthoni wa kiramana mwananeli wetu wa mathithio au Karipol Wangujiri.